بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi niya mga palanggungan sing kami haram Islam, yari ni sab kita na umiabot pa waktu na to. Amoy waktu lang ta parsukuan sin guru na to mulia habiyayaon. Amoy indimihil na isab siya kato taniyong pangadyan. Tungod sin pagkala sa lago-lago, amoy madawhat na to hinang panagnaan sin hangpo adlaw sin bulan haji. Insyaallah ta'ala, waktu ini amoy makita niyo na supaya makahampit kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala dengan mga mapatot na to hinangon. Baya-baya ati ko, on pa mga 5 adlaw ka, dengan waktu yaon, jawab hawistahan lang ta, kasi mahaliin bulan, doon hamin isnil 5 bayaon. Alhamdulillah, on pa nagakapin ka ito tayo insyaallah ta'ala. Din ako magpalugay, itukbal ko, in President sin Muassasatu Diya, wairun narwain din kan Syekh Abdul Wahid Ikiram, pal etafadal siya ito masbura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالأهل والمعافاة. كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا يا أكرم الأكرمين. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, haununo na dinaybayan kiaunan sin kamu. Itukbal ko kaniyo insya salaman sin Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murah-murahan bang maning kita niyo halawm da kusog iban hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, serta bang maning kita niyo masing-masing patatapon si mahasud si Allah doon na pag-iman, serta hakabuha madtukan niya mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari kita ni harum yan biasin pagkabiyak sa hangsin kamu. Kumawa kita niyo dahil hamang niya ilmu na isab ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin ilmu yaun liyukis kato halawm sin kitab niya Al-Quranul Karim. Serta biyang kilkato sinjunjungan na to Nabi Muhammadun alaihi salatu wassalam. Daranta pagbalik-balikan indua pakarajaan amun nabubutok ini, di ituod sila ini manjari mabutas karena amun na ini inang gawgot atawa kanang ganggot sin pag-aramah, serta doon na haon nagligot in agama Islam amo na in Quran iban sin hadith sin Nabi nato Muhammadun alaihi salatu wassalam. Dengan sabab yan inununo ilmu sampai namungin mga ulama al-ilmu syar'iyyu ma qala Allah wa qala rasuluhu. In ilmu
syara atawakan amun syara dasin Allah subhanahu wa ta'ala serta mapatut bakayon iban amalan serta hinangon amun nalaong nain kia pamung dasin Allah subhanahu wa ta'ala iban kia pamung sin Nabi nato Muhammadun alaihi salatu wassalam. Amu yan inagama nato inggi mua dain doon haon haway roon laong tatiminggil iniyan arakala bukon yan laong ta kanganan ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hari pa kumakasud pa maudo arakala ang imiyan laong natuan uno in maksud sin pagsabuton sin mga ulama biya na sin al-ijma'u wal qiyasu al-istihbab istihsan iban si kaibanan nasabot si mga mag-uusul ilmu usul bukon balong na ini ilmu syara sin Allah subhanahu wa ta'ala atawakan biya na sin qaul sin hambuk din ang mga sahabat ini mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala iyan lamod yan din ha ilmu syara serta subay hatihon sin mga sila labi luwa bang sila humahati sin hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tungtumon na to ingkatan yan ingkahaymut-mutan magbalik damad to sa Quran iba sin hadith. Bukun imma na saula na siya kiyanganan ijma long mo iniyan bukun na yan kiyawa din ang Quran kiyawa din ang hadith saula na iniyan kiyanganan qiyas iniyan bukun na amo bukun na lamod sabab long mo tuwan in ilmu amurin kaya pamung sin Allah ta'ala Quran iba sin hadith sampay pa diungog ko rin ang mga hambok buro nagnasihat laong na malaggo kalawngan banging kawaan talaw na Quran hadja iban sin hadith. Diya din na laong na in ijma, laong na iban yung qiyas, sampay lilay na magtumattubihan. Abiha ini inhikayan ko manunjuki maray magmaapda ko man ang kaawam sinamuktay mahudin. Sababing tungod sin qiyas, di man jari madya to in qiyas pang mayroon piyak kiyasan kanya. Hambuukon na to na hadja. Di majato in qiyas bang mayroon piyakiyasan sin hukuman niya. Bimana, ibutang tana, biya sin bukas. Biya sin bihaon. Iban sin kaibanan. Mayroon ini hazaman sin Nabi alaihi salatu wassalam. Sa sabab sin illa, in kamatunan nila sibo, kiyas in parakala ini madto paasalan amun yaon biyayta sin Nabi alaihi salatu wassalam sumud long ta inri barunhaw iban na sing kaibanan. Bima ning kahimut-mutan katanyan kaya nga na nadjamad tumadto sin mga ulama sa ing kahimut-mutan inyan magbalik damad to sa Quran iban sin hadith sin Nabi alaihi salatu wassalam. Amo na ini imbita sin mga sila mag-usul ulama usul ulama maingat ha usul la ijtihada biwujudin nas. Bang-aw na nas, wayroon na pag-ijtihad. Uno-uno ijtihad, mabatal sabab bang-aw nas, dalil, hadith, matarang, di matong deghan Nabi, alayhi salatu wassalam, at tawakan deghan Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inmaksud mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in ilmu subay nato pusuon deng harwa ini deng sabab diyan ingkatan ilmu hirihil nato kaniyo doon naka lambung atawakan naka launta hababaan sin lambung sin Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin hadith sin Nabi nato Muhammadun alaihi salatu wassalam. Bihaong yari kita niyo kapag tahon bulan Dhul Hijjah, bulan pag-hajj.
Mataod din ang mga bangsa Muslimin, wayroon nila tuod karilan halgain panagnaan simbulan ini. Panghati sing kamatauran, amurato di malaggo ibadat halaw niya, iban malaggo in pahala simbulan niya, iban niyadlawan niya amuray bulan Ramadan. Panghati nila puas denghad, wayroon na adlaw, amuin makasibu, gaman kialiuhan pa, misan pa iadlawan simbulan Ramadan. Dihay ni amoy nindeng ha mga bangkilon na to, mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab biyari kita niyo bihaon halawon pa. Inut-inuton na to, nindeng ha mga mapatot na to, bisarahon, iban mga amalan, amon kalu-kaluraman, bak na to ini mahinang pa, makakawa kita niyo, deng ha mga amon janji ka to, si Nabi na to Muhammadun alaihi salatu wassalam. Sababin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang mga kalabyan niya, mahasud si mahatingin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin biyutangan niya madtumad bihanin pagtaat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala mausim. Biyutangan niya mausim. In pagtaat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon ha mausim yaon, magbidda-biddain pahala biutang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya indeng ang mga maksud, makahasil kita niyo sin sa taod-taod pahala ibang pag-ibadat, ibang pag-amal salih. Serta makapaglumba-lumbain mga muslimin, humasil sin pahala, tiyataka masin Allah subhanahu wa ta'ala roon ha mga mausim sin pag-ibadat ini. Danan paranan ikasuok nila madto fa Allah subhanahu wa ta'ala. Na intao amoy nagparuntungan, nagkukuyag dunya akhirat, bangin mga mausim amon biyutang sin Allah subhanahu wa ta'ala in pag-ibadat dun halaw niya lang do ilaggo, ubos in tao ini, amuin iyagaw niya tuod in kalabyan, in kakahinang doon hamausim sin pag-ibadat yan. Wayroon niya tinggalan, limiw na sadya, hawayroon siya nakakawa kafaiddahan, hawayroon siya nakapag-amal sin sa lingkat-lingkat pag-amal niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Tungtumon na to dahil mga mausim, biyutang sin Allah subhanahu wa ta'ala in pahala, amo hindi ka ibarat sa mating bahasa sin kita niyo sino. Amo na impagtagon Ashru Dhul Hijjah, hangpo panagnaan adlaw simbulan Dhul Hijjah. Ini mariaon din ang mga ulama sin kita niyo nakasabot na sa di na mauno, sabuton natin din ang mga kalabyan niya. Inhangpo adlaw sin panagnaan ini, siyapahan pa ini sin Allah subhanahu wa ta'ala halaw sin Quran. Ampain mahasud si Allah, di siya magsapa hahambuok pakaradyaan, buat malainkan in siyapahan niya yan lando ilangko. Sabab in Allah malaggo. Di siya magsasapa hahambuok para kala suway in pakaradyaan yan malaggo sarta mahalga. Nabi na to Muhammadun alayhi salatu wassalam, bang na to kita uling mga kahadisan, amun biyaita ka to si Nabi na to Muhammadun alayhi salatu wassalam, si maksi ka to in Nabi na to Muhammadun alayhi salatu wassalam, at tawakan siyaksian niya in kalabya diwan sin lingkat sin pag-ibadat, doon halaw niya yan. Diha ini kalagyan na tiap-tiap ipon, akaw niya in kalabyan sin iadlawan yan. Akaw niya in ibadat, doon hamon iadlawan nga sabot yan.
Sebab in Allah subhanahu wa ta'ala liukis ni halam sing Quran. Inhambuk ayat ini pagbasahon na to nasadya sampai timidogin adlaw kiyamat. Uno yan, wal fajri wa layalin ashar. Siapahan si Allah subhanahu wa ta'ala wa layalin ashar. Law sin Allah. Iwan sapahan ko ibot. Haamuin hangpo dum simpanag na ang simbulan Dzulhijjah. Sabab yung mga ulama magtatapsir, in panapsir nila sinwalayalin ashar hangpo dum amo na inilaw na hangpo dum panagnaan simbulan Dzulhijjah. Diha ini qala jumhurul ulama, namong in jumhurul ulama, in kamatauran ulama jumhur laong nila in salaggo pahala, in salaggo kalabyan hatungod iyadlawan wayruun na makaato hakalabyan iban kalagguan iban taas darajat dahil sinhangpu simpanagnaan simbulan Dzulhijjah misan palaw na iyadlawan simbulan Ramadan. Allahu Akbar. Impiyabis sarahan diha ini umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam adlaw. Bihaon inday ko bang pila kasubangan na tayan upat? 5. Ikalimang kasubangan. Bima naong pakita nyo bihaon 5. Maray sa kira-kira pa tuan inhay layata hamis ha? Biya mo yan long tingkaya pamalayak si mga kaulamaan sing kita ni. Hamis. Inhay laya. Yarina kita nyo bihaon simud. Ahangpu dum iwan hangpu adlaw simpanagdaan bulan Dzulhijjah. Amun siapahan kato sin Allah. In Allah ri magsasapahambog pakaradyaan buat malengkan inyan malaggo. Uning mahinang sing kita niyo. Suway na to ini halagaan ng pag-ibadat doon halaw niya. Suway na to ini ayaran, umiran, di na tulog pasun haway roong kapos paigdahan. Bang impangatod na to habulan Ramadan. Amun lawi in halga dahil singkatan kapag milikan singkita niyo. Bulan pagtakaran singkita niyo in bulan Ramadan bang man dumatungda. In angisin mga ulama, in iadlawan sinhangpu sin bulan Dzulhijjah. Lawi in halga iban darajat dahil sin iadlawan sin bulan Ramadan. Adapun isab in harum nalong sing mga ulama, labi isab in kalabyan sindum simbulan Ramadan. Labi in kalabyan sindum simbulan Ramadan, dahil sin iadlawan isab simbulan Dzulhijjah. Sabab long na indum sin Ramadan, yaun haun in pagtaon Laylatul Qadr, khairun min alfi shahr. Sabab aun harum simbulan Ramadan, labi luba in hangpu isab nakapin simbulan dum simbulan sin Ramadan amun indum yaun haun nasabot si Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Lailatul Qadar amun impahala sin ibadat talaw niya daran nato da pagkarungukan khairun min alfi shahr labi in halga dayng sin hangibu bulan in pag ibadat dun halaw niya. Napagkari mo pa adlaw riya bulan ini. Hangkan na inday nga mga ibadat amuin liukis yung mga ulama hakakitab-kitaban nila. Amuin mapatut hinangon sin tiap-tiap bariman. Laong nalamod na riha ini at-tawbatus sadiqah. At-tawbatus sadiqah. Amuin pagtawbat bunnal mattan fa Allah. Subhanallah. Pagtawbat bunnal mattan pa Allah. Ya kau ipon sin Allah. Ya kau beriman.
luwabang di similak imataso kareng hasubangan sa hinggain ikaw makahinang na sadya kaw kasaan mo pa Allah subhanahu wa ta'ala iban papagkahimuman siya. In ikaw bardusa, kita niyo katan. Kalahian kita niyo wihaon magtawat sing tawat munnal. Yari kita niyo yadlawan sa halga. Yari kita niyo wihayaon yadlawan amuin siyabot ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran. Sa taas-taas darajat yadlawan din hakatan yadlawan. Mag-us-us kita niyo magtawbat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw kita niyo imyanin ako nag-ibadat da. Ayaw kita niyo imyanin ako ini nagsasambahayang da. Ayaw kita niyo imyanin ako ini nagpupuasa ra, nagzazakat da, makusog da, magtaat na Allah. Tumtumon na to, in pangatayan sin anak apu Adam, iaon halaw sin kiyong kuman sin mahasud siya Allah. Yukallibuha kayfa yasha. Pagbalik taron sin Allah subhanahu wa ta'ala, in jantong ibang pangatayan sin ipon, haunoon ng kabayaan sin Allah. Way katutong sin mano siya. Daran kau roa kau pa Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, o Tuhan ko, amuin ikaw imagpipinda-pinda sing pangatayan, patatapain jantung ko, doon na pagtaat mo, doon na pag-ahaman. Kalahihan na ito yung pagtawat sadika. Mismo mga bariman, tiyawak na sin Allah subhanahu wa ta'ala pagtawat ito. Biadinin ikaw bardusa. Biadinin kita niyo, amon mahina kita niyo. Biadin na yung mga sila muslimin, misan sa bayang, di na sila magtindong. Biadin na yung mga sila muslimin, mga sila humapataw, mag-ayas na sadya sila, magputing dito pagdagangan nila. Biadin na yung mga sila kimakaon sin haram. Biadin na yung mga sila wayroon na misan nakasujud pa Allah, misan ang kasujud. Di ka kau mabuka abutan sing kamatayawihan, kahalan niya kau kiaulungan sin Allah. Bagintay mangmut mo amun bariman, makusugin pagtuhan pa Allah. Nag-ibadat pa Allah, nagsasambahayan pa Allah, nagsusujud pa Allah, himihinang simpardakan sin Allah, kaya nga rin siya bariman sa tiyawag na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, haparman niya, watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dumugay ayat sin Allah. Suratul Nur, ayat 3 Watubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allahu Akbar. Iban, pagtawat kamu pa Allah. Balik kamu pa Allah. Jami'an, katahan kamu. O kamu mga bariman na mamaratjaya pa Allah. Ikaw itiyawag iniya ko bariman. Murah-murahan in kamu yan magkasanyangan. Murah-murahan in kamu yan magparuntungan. In pagtawat fa Allah hambuk dengan mga lawang iman siya magparuntungan dunya akhirah. Ruwain pa ayat sin Allah. Yan na suratul Dhariyat, bang ako'y nalufasin Allah. Bang ako'y nalufasin ayat. In Allah Ta'ala nagparman damikyan. Lawi-luwain bariman. Dengan mga maksud dun sin ayat ini. Unin ayat. Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Kaya ingatan nyo ba yung ayat ini ang secret na sabot sa mga ulama. Wairun imyanin Allah Ta'ala irji'u ilallah. Balik kamu fa Allah. Wairun imyanin Allah subhanahu wa ta'ala tubu ilallah. Pagtawad kamu fa Allah. Wairun imyanin Allah Ta'ala taqarrabu ilallah.
Suok ka mo fa Allah way. Sa iusal si Allah Ta'ala, fafirru ila Allah. Firar. Ima na sin firar, dahan. Pag-usos dahan ka mo pa Allah. May tayad to. Long sin mga ulama, sabab ima asihat, suway kamukaan si manusia. Umus-us siya makoy. Dumaran siya madto fa Allah subhanahu wa ta'ala. Dihad to. Dumaran kaw sabab in dumaran, aun kaya bukaan mo madto kaw lumawag kaw amon makapahanong kayo. Wayroon makapahanong si jantong si manusia. Buat malengkan suway siya sunod pa Allah subhanahu wa ta'ala. Insa laggo-laggo pakaradyaan makahalubilo sin jantong sin hangkatao si manusia bang insya yaw na pagmaasihat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang imano siya nakahinang siya maasihat, guilty siya binhawaran niya. Guilty in tauyan ang inhawaran niya. Hanggang na amunayad to inbiyay ta si Nabi sallallahu alaihi wasallam yung pag-iyan dusa. Al-ithmu ma haka fi nafsik wa karihta ay yattali'a alayka nas. Guilty namuk tagi, inamuk manusia. Mahukaw kautuan kasiwan sin tao, hitapok mo ang pahitapok. Dusa. Guilty ka, hukun masanya ng pangatayan. Ang kandakan ko fa Allah. Innamal mu'minuna alladhina amanu. Umutin ayat. Maba ko abuton. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Beriman bang masabut in Allah, bang masabut in kabasaran sin Allah, majugjug yung pangatayan niya. Dumuhang pag-iman niya. Magtawakkal siya pa Allah. Bang kau mawa, kung kau guilty hakabuhi mo ibang pag-ibadat mo, layo ko rin ay nang maasihat pagtawad ko pa Allah. Inhang puad law simbulan Dhul Hijjah. Chance mo na hipag-ibadat. Iban hipag-tawad, hipagbalik mo madto fa Allah. Dengan mga amalan manjari muamalan diha panagnaan simbulan yan. Al-azmu al-jad ala ightinami hadhihi al-ayyam. Al-azmu. Amuin gawton mo tuod halaw sin jantung mo. Akawon mo iniadlawan ini usalon mo hipag-ibadat. Tinihigawot mapangatayan mo, kaitaan ng ginawaran mo, subay ako makapag-ibadat. Di hahangpo simpanagnaan simbulan Dhul Hijjah. Sabab ibadat, sa labo-labo mahinang si manusia. Sabab kalabyan di mahisab, bang imanusia nakahinang simpardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala riha panagnaan simbulan niya. Ang kanalaw si mga ulama, فينبغي على المسلم أن يحرص حرصا شديدا على إمارة هذه الأيام بالأعمال والأقوال الصالحة. Hati niya kalakihan law nas hambok Muslim amun pagmuhut-muhutan niya tuod. Akawon niya yung pag-ibadat, pataurun niya, hinangon niya rihayad lawan simpanag na ang bulan Dhul Hijjah ini, patauron na yung pag-ibadat niya, pag-amal salih niya. Doon nakalabay rin ang kakahinang singgin lawasan niya, iban sin himumungan niya, lamod na indila niya, marihati kubiya na sin pagjikir niya, fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Paraman sin Allah, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا
لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Yung mga sila nagluwas-lungsad, naglugto sa ginhawaran nila. Doon hasyara kulaw sin Allah. Dia ingin hawabaran piag lugto piag ibadat. Piag tuyo piag bulok binas sa himinang sing kabayaan sin Allah. Karena sin mabaya humasin sin rida sin Allah. Lanahdiyannahum subulana, hidayatan namo. Paluhayon namo kanila indahan nila. In kamuhi nila, in pag-ibadat nila, tabangan sila sin Allah. Di kau ratungan hidayat, di kau ratungan pag-ibadat, kaluhay, buat malengkan subay hinangon mismo sa ginawaran. Diha ini, aun mga marihati ko mainuin umasugo. Long mo, imian ka, long mo tuan, imian ka, inhang po, simbulan, panagna, simbulan, Dhul-Hijjah, iniyadlawan niya. May mataod, in kalabyan, at tawakan lando, in kalabyan nila yung simbulan Ramadan. Maray, pagkahati kuriha panagnaan simbulan Dhul-Hijjah ini, nalangkom doon haon ingkatan ibadat amun malagbo diha ibadat hido kato sinakam Islam. Marayhati ko pagka diha panagnaan simbulan ini, yaon doon haon in pag-ibadat nalangkom among ibadat sa lagbo diha akam Islam. Sa bahaya. Pagsarap ka, pagpuasa, paghaji, iban sing hikasyam adlaw Arafah, mismo mga tao tumulak man tumaghaji pahula Makkah. Hinangon nila na ingkatan kakahinang sing tao maghaji. Bang sila wayron timinog doon hanlaw Arafah miya kada kabayaan sin syara, baktal din pag-ibadat nila, in pag-haji nila adlaw yan. Al-Hajju Arafah. In pag-haji law na amunin Arafah. Hati niya, inirukon sa lagbo-lagbo. Dengan sabab yan, isiusyo in nakapuasa, hahikasyam simbulan Dhul-Hijjah. Amunin adlaw Arafah, bang sila makundit to pag-haji. Amun mga doon nakabay-bay na haula nila, nagpuasa sila, inyat to ampunon in pardusahan niya na kauna. Maray mamarahin na kalabyan, misan. Mayroon kalabyan doon bang amo na sadya long tayong pag-ianon, kalabyan simbulan Dhul-Hijjah, atau kanikasyam simbulan Dhul-Hijjah. Layuan yung paghinang maasiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iniring ang mga kakahinang amon hinangon simbar iman diha hangpo simbulan Dhul-Hijjah. Lumayo ka rin kapag naasiyat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyan sin pagtawat kain na. Sarta bang mo kakausan diha iadlawan ini umurak maning kita biyaw late na tumulak ka mag-haji man mag-umrah ang mga sila tawang gaos. Tumulak ka mag-haji mag-umrah bang kau makaraos on alta mo tulak kau tahon-tahon. Bang di karaos ang misanda kuman hang kaminsan nakawi mo. Bang ikaw yan aun na alta gaos yaon na kay mo in rukun sim paghaji tulak ko man.
Subhanallah. Inparna naman dito hamak karwa inparna naman iman sinauno hila. Maka iyan ako wayroon na tampat kakitaan ko indayaw si manusia dahil sing tampat si hula Makkah. Yari ni dapat tuwanin na kazaman dito, rito sila nagpangadya malukay. Haadlaw pagpupuasa, misang bukon bulan Ramadan. Isnin iwan sin hamis. Sunod ka magto pa Masjidil Haram, isang ko rin magdapag kaon. Dihanin tao haram. Dihanin tuyo nila ng ibadat. Lumabay ka kaon lawang, mag-akaw pa yung mga tao, magkamuka kayo. Tama, biya maling katuno. Hulma, biya maling katuno. Tubig, ti, kahawa. Hanigan ka o pakaunon. O magtulhilan pakaw, sili ng pagkaw. Pagwa mo rin haram, yatin sa sakatan yung ukab. Himpo sin pagkaunuhan, sin sarap, sin lamay rin masak di may di kay para. Bihaling kahalan sin hula. Madto. Hangkan nayakaw aon alta, bang mo kakausan, misanda kuman, hangka minsan nakabuhin mo, wa kaw madto. Pag haji kaw, pag umrah kaw, Ramadan. Sa ayote sa hinamon ng paghaji tayo pagbansan. Biya sima pagkazamanan na to kaibanan. Tumulak na maghaji na supaya matagi babu haji kay haji. Nangkan sa ang bayta sinambok guro rito man na paghajian sinambok tao nakiasigpitan naman tumaparatso ka nagpanaw malayo. Sambat sin tao suog namulakat na. Iwan pag iyan akan nabakulong na. Ang bukon naman pasasing pagpanglurok ko rin natulak makapagput tamari pahula ini. Nasabab sin iniyat magtuhad to. Bukon mag-ibadat. Bukon karoon inyong rukun Islam. Sabab pasupaya bang siya mang lurok mabak lanjal ko kaje lanjal ko kaje ibang pagsulban. Nayo yan. Nakumuha dari tuhad to. Maka iyan labang bukon pasasing pagpanglurok di natod siya madto. Nabihayan. Nayat to rin ang mga amalan amuin hinangon. Singkita niyo rito paghajian. Nalamod na yung pagsambahayang inini maklong kato taniw katan patauron natin pagsunna. Dilaw taha bulan Dhul-Hijjah ini. Patauron natin pagsunna. So, yung pagsunna ini dahil mga hikasuok na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَزَالُ عَبْدِ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Biya na singkaratong hadisul Quds dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ba itakato si Nabi na itong Muhammadun alayhi salatu wassalam. Imana, masi-masilaw nin ipon ko. Si musuok marika ako sabab sin paghinang niya sin sunnat. Tinin sunnat. Sunnat pag sambahayan. Ikasuok na ito pa Allah subhanahu wa ta'ala. Masi-masilaw nin ipon ko. Si musuok marika ako sabab sin pagsunnat niya. Nasa hinggalaong na lasahon ko na siya. Allahu Akbar. Tumahajud kita, sumahayang kita witir. Ini ni mga basic long tahinang si Muslim. Salatul duha, salatul syuruq, long tahinang tu duha. Iban na sin sunnat, wudu, ubos magudu, sumunat kaw, qabliyatan, ba'diyatan, before ka matug sunnat ka, before ka manaw sunnat ka, wayroon waktu bang ka sumunat karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay Bilal ibn Rabah ipon sa bariman diungog sin Allah subhanahu sin Nabi na Muhammadun alayhi salatu wassalam indapok-dapok sin taong pa niya rito halawang hinsulwa.
Pag-uwi sin Allah sin Nabi, pag-uwi sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yes mo na Bilal, law na ya Bilal. Uno tay amalan mo yan, diungog ko lang ning dapok-dapok sin sandal mo. Taumpa mo rito lang sin sulha. Bilal uwi pa. Law na ya Rasulullah, wayo na ko lang nakakahinang amalan kay nakaingatan ko at malengkan law na amura, di ako makapagwudu sa hingga sumambahay ako rakaat. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Wallahi makiulungan sa Allah Ta'ala in pag-ibadat Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala landuin luhay sarta landuin langko sin pahala nato fa Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ko'y pagmisal imiyan hadya ka subhanallah subhanallah tanuman ka rito hadto kahoy halaw sin suka kita mo bukun ini baita adjasin uno-uno baita ini sin Nabi na to Muhammad alaihi salatu wassalam. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. In dua kalimat ini makaan harila sa kalasahan ini si Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadat siwi-siwi di kita niyo maglagi laong tamon subay mag-usal dunhaon kusog malakdo naglilingkod-lingkod ka limalaptik-laptik indila mo si pagjikir astaghfirullah subhanallah la ilaha illallah lawiluwa diha law tabulan dhul hijja ini wayron maig kay mo naring sabab yan law pa si mga ulama indayn hamang aamalan amuin mapatut amalon hinangon sinambok bariman diha adlaw iadlawan ini amo nalaw na alikthar min at-takbir wat tahmid wat tahlil wat dhikr patauron law ning pagtakbir pagtahmid pagyan mo alhamdulillah tahlil pagtahalil mo iban na sin pagjikir uno-uno jijikilan mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Law sin Abdullah ibn Umar na may siya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Hatin ning hadith. Nagsabday Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Launa ma min ayamin a'zamu 'inda Allah wa la ahabbu ilayhi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Wayun na law na iyadlawan amun lawi in lagbu hadarat sin Allah Ta'ala iban lawi kamayaan kalasahan sin Allah Ta'ala yung pag-amal dun haon daing sin hangpu law na iyadlawan ini hatin hangpu iyadlawan sin bulan Dhul-Hijjah. Nalaw pa sin Abdullah ibn Umar hariwayat niya hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pagkabihad to wayron na sarayaw-rayaw sa lagbo dahil sinyadlawan sin ang palag na simbulan Dhul-Hijjah nalaw na paaksiru fihin na minat tahlil patauran yung law na roon halaw niya yung pagtahalil niya pagjikir la ilaha illallah iban na sin kayo ng jijikilan takbir pagtakbir Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wat tahmid tinya patauron dia ini. Inyat to hadis sahih. Nariya ini hangkan nalaw sin nagriwayat sampaing kiyawan ni Abdullah ibn Umar mismo siya rito siya hamina payasma'uhu ahlul masjid payukabbirun. In mga sahabat dito sila na magtakbir sila makusog. Na hati na rin ang mga sunnat patauron in pagchikir di hayadlawan law tasin bulan Dhul-Hijjah. Law na wayukabbiru ahlus suq hatta tartaji mina takbira. Sebab sin takbir ya Abdullah ibn Umar karungukan sin to sampay tabo makadain tao tumakbir takbir ya Abdullah ibn Umar. Ya. Laong niya, pasawahon at tawakan patanuhon yung pagtakbir, magkakausan,
Salaw na alayhi ay yahdara min at-takbir al-jama'i haythu lam yunqal anin nabi sallallahu alaihi wasallam wala ahadin min as-salaf. Ayaw siya long na atin niya, suway siya lumayo sin pagtakbir among jama'a, sabi niya tulong na wayro niya to, kaya baita din nga Nabi sallallahu alaihi wasallam, iban hangkat orin ang mga salafus salih, in sila nag-agad-agad nung nagtakbir niya. Wimana, labi afdalin isa-isa mo magpatanong ko sin takbir, mga umakad kayo mga umaninig ka, wayrong nalagdaag kanila ang takbir kita ng jama'a. Yan. Lamod na ron haon, yung pagsarat ka, biya na sinakita, kahay na. Damit kiyan, dahil mga aamalan, kiraatul Quran wa ta'allumihi, pagbasa ng Quran, iban sin hatihon ng Quran, al-istighfar, iban sin istighfar, patawron ng pag-istighfar, yung pag-jikir, pangahiyo kampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, birrul walidain, amon pagbakti mo, harwamaas mo, hamanga sila takaina, paiwan sin ama, tumtumun na to, in birrul walidain, din ang mga ibadat, sa lago-lago. Dahil ang mga ibadat sa lago-lago. Na pagka siya ibadat, di hahangpo simbulan Dhul-Hijjah ay ikaw magpalapas, ay ikaw magpalipuas singad lawan ini. Pagbakti ka harwamaas mo, siyo may tukto ki ama mo, siyo may tukto ki ina mo, pangayo ka kanila kampunan, tabangi sila. Bihan, iwan na sing kaibanan, long tamong kakahinang pagbakti sin anak ng tukmamaas. Silatul arham wal aqarib, subpatunin pagkasilasa. Ha? Haaso kampong, iban sintaw katan. Bagong pagkambordaan siya magsulot. Na, iban na sin ifsya'us salam, wa it'amut ta'am. Patawron yung pagsalam, mga tao, mantukaw patabo. So, magkalaway ka mga taymangod mo, bariman, ang mga taymangod mo muslimin, sumalam ka kanila. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magpakaon ka, magkaonal ka. Na, wal islah bainan nas. Kaawno ni pagsulot antara si manusia. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Mangdapay ng marayaw, manglangi rin ng mangi. Damikyan wa hifdhul lisan wal faraj. Iwan simpagangan mo, indila mo. Dahil habis sarang kung marayaw log lama, lamon din paglimot. Yung pagputing, iban na sing kaibanan. Iban sin aurat mo, pagangan mo rin nga mo kung hiyalal ka niya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ihsan ila jiran. Pag marayaw mo mga laong tapang daigbay mo. Tuan, in Allah subhanahu wa ta'ala, nagwasiyat hamok bariman, suway ni rayawon in pang daigbay niya. In mismo Nabi na itong Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nagwasiyat. Pila sa di Muslim bihaw. Nakapaghula na siya pila taon, doon nakauman niya, mismo akid bay niya. Amon siwit singan niya, rin namin siyang kaingatan ni singan sin tawyaw. Rin namin siyang kaingatan. Amo pa kaindilan niya matudirihilan, amo pa kain-invite niya pa ng marayaw, amo pa kalong din pagmarayawan niya. Sa mismo nga, di niya kaingatan, mismo salam, di siya magpakasalam. Na in tao, araigbahin mo, inyan on hak nila kay mo. Ikram daif, lamod dayan, mga mamisita kay mo. Mulyahon yung mga tao, niyan to kayo. Al-infaq fi sabilillah, magnapakakawharan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magnapakakawha da'wa, magnapakakawha, no, laong tadan, amun, hakal na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kafalatul aitam, mangkaon alta, tamang kaw mga anak yatim. Pag-sponsor kaw, dimil kaw kanila tamungon, dimil kaw kanila makaon. Nabihayan. Kafalatul aitam. Ziyaratul marza, namisita ko pamatay mahod mo. Amo niya nasa sakit. Sa ayaw mo sabihin ng pagbisita mo, malukay. Sabin adab,
Ay, kung magpalo kayo dito, taon na sakit. Magduhad siya ka, sumalam, assalamualaikum. Duaahan mo sin dua, among hindo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, laba sabihi tahurun insyaallah. Syafakallah. Magkumingat dumuha, duaahan mo sin mga ruqya syar'iyah. Bismillahi arqik, min kulli syai'in yu'dhik, wa min syarri kulli nafsin wa 'ainin hasidin Allah yashfik. Iban na sin kaiban ang dua. Duma ko magmiting tiyo-tiyo ang kare, pakusukon min pa pag-iman niya, ipatayma mo niyo kadar sin Allah subhanahu wa ta'ala, ipatayma mo niyo kafara, ikakiparat long tasin pardusahan niya, ang pakaw mamain. Sabaw mga magbisita pa hospital, mismo yung tao kaya sasakitan, gaman, amo rin ni ka-stress. Mag-meeting, mag-TV, hinangon pag-inom makanan ng hospital. Nangyad to, bukon maray bihatin, adab bang kaw mamisita, laong ta, hataon hospital, suway mo rin sa darajatun. Bang isang hati ko, in hospital, yaw na mo, di na isang ma-disturb lang kayong bisita mo. Sabi waktu in tao rin hadyo saan magkaiyan lang na may baing mga tao na pamig, maba na ako yan matulog, maba na ako magsiyan, maba na ako sa pantundihan. Nasabab siya ang kawarakala nila tumahinang. Nasuway ikaw yung timintang singkalan. Bihatin Islam, hinduan kita niyo, hamang long taadab, amuin mapatot sing kita niyo hinangon. Na, ada mo idain muslimin, ay kumang dihil kamudarat ng mga katawtay mga muslimin. Doon naghabis sara, doon naghahimungan, doon nakakakahinan. Iwan si uno-uno, long ta, ikarihil mo kanila, amuin, tangian. Na, patawron yung pagdua ang mga katay mahod ng muslimin, dua lahril ghaib. Duaan yung mga tay mahod ng muslimin, yung mga bariman, yung mga tay mahod mga maghajat, dua abe si mga Masjid al-Aqsa adlaw yan. Ha? Bihao ni Masjid al-Aqsa, yan na piyaglo mo si Yahud. Yan na piyagda po kan na isab si Yahud. Na, itay mahod ng Palestine, itay mahod ng Syria, kalayan yung ruahan, gangmanin sila lapasan, dali ang kangihan nila. Yan, sila nagpakoy. Kita na to. Ha? Nag-unotay ni. Miyamoy sila, sampay namot nila ni Europe, nagpanaw sila. Sa inyan, bukon yan, hat bihaon, malugay na yan, bihaon na yan, actually, piyalago si mga media. Pag kamiyamot naman ito pa hula Europe, piyalago nila. Nakatabangin hula Europe, doang gatos tao, piyalago nila na. Sa inhula Muslim timatabang ha mga tao Syria, wayro nila biya ta nga ngayon. Kaya nga tanyo rin Saudi, labi na 2 milyon iniayo po sin Saudi. Nabasa ko yung report, sa wayro nasabot si media. In Turkey, pila milyon na iayo po. Miyago, sa wayro nasabot si media. Miyamot man ito pa Euro. Piyalak po nila. Ala kulli hal, ining kahalan si Muslim, Allah musta'an. Allahumma ilayka nashku dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'ala nas. Sa kita mo alihan. Amuraining kagaus-gausan tarumuha kita. Ya Allah, patatta pa kami. Ya Allah, tamangin tayo mangod na bariman kaya sisigpitan. Narakala sabab sin doa mo yaon nalapas in ummat muslimin dahil hauno-uno lang takamudaratan. Amo yato mga kiulungan sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nga mga aamalan, amuin mapatut, hinangon sin kita niyo, bang tungod kalabyan, aon mga hadith, lang ta manjarita na sa buton, biya na sin, dahil nga mga kiriway kay Abdullah ibn Abbas, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر ويرؤون كبيت النبي صلى الله عليه وسلم حسب الدنيا كرواية عبد الله بن عباس ويرؤون لو نئيد لوان إن pag-amal صالح رون هلوم نيا لابي الله سبحانه وتعالى kabayaan niya dahil sinyad lawan sinangpu panagnaasing bulan Dhul-Hijjah. Kalu, insamong si mga sahabat, namung sila, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya kau Rasul sin Allah, wala jihadu fi sabilillah. Misan palong na Ya Rasulullah, pag-jihad, at tinari ka ito pag-amal sali, doon hangpu adlaw, sin panagnaasing bulan Dhul-Hijjah, misan pa jihad, Kala, wala jihad fi sabilillah. Misan palong na pag-jihad.
kita niyo. Jihad, mailong kato tanukatan, ang panaman, tumo induho sin tao nagjijihad, ang punon na sin Allah Ta'ala pardusan niya katan. In pagjihad, hang katikang mumadto pa riba, limukay hadyamun, hang kasumay mo sin unta yaon, labi marayaw rag sin piyo ang taon pag-ibadat mo. Jihad. Maalong kato tanin jihad. In kalabdan sin pag-ibadat jihad. In tao masyahid. Sa biyayta sin Nabi, di hikaato hapag amal, di hapanag na simbulan doon hijab. Wala jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Misan palaw na pag-jihad, harad fi sabilillah ya Rasulullah. Qal wala jihad fi sabilillah. Misan palaw na pag-jihad. Illa, buat malaingkan law na rajulun kharaja binapsihi wa malihi, buat malaingkan law na hangka tao rimua nag-jihad, sin alta nilang ginhawaran niya, diya niya nag-jihad. Thumma lam yarji' min dhalika bishay. Mahuli diya niya, ingin hawaran niya, iban sing pangalta niya miyarad siya nag-jihad, ubos wayroon na siya nakabalik hang sulang ununo rag sindiya niya, bimakna na syahid siya rito pag-jihad. Kula-kula mo bihan, kalabdian, ubos niya ito, pagtuyuan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan, bangman, laong tain, amuin, pangadjian na to harom yan, kaya tukbal sin ako, aon daman napot na to la sa maniok tiyo. Pangadjian, hari ko pa ikarihilong tain, makaradjaan na to harom yan na presidensin kita niyo. Maray, nakatagna ni mga kataymang huran, amuin, laong ta nagdaritive sin program, kita niyo diya sa buwangan diya Amis Tower, amuin awon pagbuka sin kita niyo iwan symposium, iwan sin live hipakita nato inji majatu rito Arafah ang mga muslimin na pakadyan di Amis Tower ding halisag upat sampai palisag pitutunga on maglecture kato sarta inewag kaya baitan nakakaupatuan, alam mo dingan mo, kita nyo rito. Lecture din di, iban pagbuka, hati ni hamanga sila mamuasa, hamanga sila makapuasa, hadlaw Arafah. Mangwayroon na tudlong ta, amuin, kabisihan singka, mamalingkat din, nakita nyo maghambuk-hambuok, magbuka di hataasin Amis Tower, pagtakat-takaran na to simbuka, aon pa mga lectures yung kita niyo. Dabang aon mga kabakayan niyo, bukod pa Muslim, mga non-Muslim, Christian, uno-uno na, kahalan, manja rin yung invite on. Arakala sabab sin pag-invite mo, kaya hidayatan, inambok Christian yung sabab mo, na malako yan tulong ta, kansiya mo adlo akhir. So, amo yan, hindi ka mga laong tayo pag-invite na mo kanyo, ipanawag-tawag na mo kanyo, sa kira-kira, sampay pamanghangibo tao, kaya natubid nila subhanahu wa ta'ala, dihilan pagbukaan, hadlaw, nasabot na to yan to. Namura-murahan, ang mga silalaw, taamuhin, mamaya humati, sarta mag-ibadat, hambuk nato rin ang mga ibadat sa lagu-lagu humati kita ng sila ilmo. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. In kami, bangwayroon na to udlaw, taamuhin ujur, amon di kami makaig na insyaallah, sa munsing kabataan bihaon kita kids. Kita kids dito, inshallah subhanahu wa ta'ala. Tiyatasin Amis Tower, kakitaan na to, inji majato, live yan to inshallah, live, kakitaan na to inji majato, among mga Muslim hadun niya rito Arafah. Sa lisag unong di kato, maray sa kira-kira rito kanila mga lisag hambuk. Lisag hambuk. So saabo na, timagna na yung pagtipon nila rito Arafah. Ba'da zawal. Sabab yung mga tao, ba'da zawal po, asin namon limid-lid, narito na sila magjikir, magdua, sampay na sadya tumuog suka. Yato yung paghinang sin mga tao mag-haji. Nakakitaan mo na yung timatangis, dito hadlaw Arafah. So kalu-kaluraman, inshallah niya tumahinang bulansang. Ikakusog si pag-ibadat sin kita. Nisang kita niway nakahadir,
nakatabo man to sin salag-ulago yadlawan amun yawmul hajjil akbar biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala way nakatabo man to misanda ko man halay screen kakitaan na to kasaksian na timbang sa muslimin hambok pila milyon dito ang Arafah insyaallah subhanahu wa ta'ala nakalo-kalo isang atahon balik kita ni isang dito insyaallah subhanahu wa ta'ala namang ini long ta mag-success day program na to may nang nato na taon-taon magbuka kita ni mag-akad-akad abi ini naragos long ta program sin kita ni insyaallah subhanahu wa ta'ala na diaon mabakay doon ipaabot kayo sabi kaya lupahan ko yung pinaka-importante ito siguro sa nabi kaya lupahan ko ala kulihal yan tutod lang si mas yan ako si Shaitan ang balik sa mga pagkakaw oh nabi ayan namuyan tulong dapat to hindi ang mga hambuk na yung mga event ipang-invite ang mga katotay mga oranta muslimin insyaallah subhanahu wa ta'ala dumungog kita no lecture iwan sin nasihat sarta iwan long ta sin pagbuka sin kita niyo di long ta hataas sin Amil's Tower insyaallah subhanahu wa ta'ala sabi naka prepare na yung lokal yan yung mga kamanghuran nagtatagna na sila long term tataritim iban biya na sinagi ko balikan ko bakaw mga non-muslim pa karaniyo arakala kakitaan ni hadja muslim bihatim banos may nang sabi kay dayat aon kay napusan kisa maba ko sa buton kisa ka mo sarta jima to kanya amon president director long ta sin al-hay al-alam military bil Islam hababa sin rabitatul alam islami sila ini ininang nila mato ka Europe diyo marin na sila pa Pilipinas magpasaplag at sila sa Islam. Ilabay rin ang mga program nila. Mataon sila long ta mga program. Nagyaon yung target nila Philippines. Sila yung nag-invite ka mo madto long ta nagseminar ang kamulan bago yaon. Director mismo. Long na rin to Switzerland. Nagpaong kami maaraw exhibit Islam o mga pagkasin Islam yan. Invite na mo lang ng mga non-Muslim, mga pulis, sampay nakakadto ka mo in nakura si pulis. Kuno tayo, city director si pulis. Si Hulayan. I-invite na mo in city si pulis. Dito man lang na, piya kita na mo na si mga patka, si Islam, si Makkah, si Katan, explain, dihato. Ubus lang si Sheikh ini, iukab ko lang na in video amon Makkah nagkukuliling tao bulan Ramadan yaw ning tao biyaan makati na ko makikita nakakita na kang mga TV biyaan ning tao Makkah iya sumo ko lang ning police director ini magmakita lang na sir hay ikaw lang na mga magkakad ba kaw lang na halong-long na sin hang kaminit kaya ko inilong na 30 mo ni mataw ini tinhi arrange makaya lang na arrange inagisin pulis ito mustahil lang mustahil imposible 2 milyon manusia halaw sinang kaminit kaya mo i-arrange long na nahinang na ini pag hinangon na mo in maka-ajaib long na, in mag-arrange ka niya, ini mo kung mataon, ang katawa. Di pa long na maus ang kami at ma-arrange ni mataon. Long na mustahil. Ay ko long na mamuting ka ko. Long nakita ko sa video. Piya kita niya sa video. Kiamatan man to, pag-uus nagkamat, naglalay ng tao katan. Allahu Akbar, na-ajaib yung tao yan to. Bihalaw na kamutoy mag-arrange. Sampay kahupuan in tao ito ng Muslim po. City director sa Switzerland. Allah. Kaya, dati nagkakitaan mo dyan lingkat sa Islam, arakala may nang sabab, ikaw kap sa pangatayan. So, mura-murahan, kaluraraman, tayo mo naman ibadat sa kita niyo. Diba na adlaw-long tayo kasi ang simbulan Arafah, makapagsaw-saw kita ng sinamal ibadat, imang pahala sa kita niyo katan. Ibalik ta kamo, maripa, President sa kita niyo, Sheikh Zakaria Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ito na sa lingkat-lingkat pengajian sing kita niyo sarta amuin yari pa kita niyo halauman niya na isiyo-siyo rin kato amuin makatakin lang ta umagaw sin waktu niya dahil ha mga
adlawan pa nagakapin, insyaallah ta'ala, malaggo ini madawhat na to doon, naong ta haamoy ini pagkarungan ta, dahil mga kaulamaan ta, labay dahil haamoy kiyawa nila rin ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, karayawan hinang sinhambuok ipon, haamoy mga amal, lipaton sin Allah Ta'ala hambuk karayawan sampay mabot siya 700 karayawan. Ampain adlawan ini, yato na nasabot siguro na to mulya, amoy kalagwan sin adlaw, sin amoy hangpo adlaw panagnaan sin bulan paghaji, sambil riwayat beta sin Malik Ibni Anas, beta dun haon, tiap-tiap adlaw long niya, biya sa kaulawla, amal niya yaon, nakaamal siya hangibo adlaw. Tiap-tiap hang kaadlaw, nag-amal siya roon, atin niya bang biya mga timbangon, biya siya nakapag-amal hangibo adlaw, tiap-tiap adlawan. Sinamin hang po adlaw na sabot yaon. Na, bang yan tuwis-tawis-tahon, talong taing karayawan, tiap-tiap hambuk karayawan, lipaton sin Allah Ta'ala makapitong ngatos kalipat. Manjari timbangan sinhang kaadlaw, hangibo adlaw. Pilayad tulong malipat na siya. Masya Allah. Ang kandahati ko, beta donin adlawan sinamuin adlawan na sabot ini, kakuyaran sin Allah Ta'ala hinangon sin ipon niya, sarta nakalabi ring haamuin adlawan sin bulan Ramadan, di isab siya makaliw rin di isab siya makaliw amin duman sin bulan Ramadan. Magtubihan. Sa sumakaw adlawan niya to, bihat to na ini misan nito siya buta adlaw, lamod siya inamin amal sin dum. Sabab muna long niya sasampangan sin ipon doon hawak to yan, napabila sumud na adlawan yan, muna hinangon niya, magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amod din hinangon niya muna. Sarta mo puas doon haon, amunain, hitindugin sa bahayang, kaisa niya, karuan niya, amunin pagpuasa. Sarta mga ini, wala kaya tinggalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, matarang kato taniyo, mga amin sundan paghinangon na to, laong ta, wala sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya tinggalan kabuhi niya, ini ni wajib kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, hakato sunnat sadya. Yato, hikato niya, amunain qiyamul layl, damikyan siya sabot doon hayaon, amuin paghinangon sing kita haruman, amura hindi isab man jaroon hinangon, amunain pagtarawi. Sa sumakawah kataan sinamin sa sambahayangon sindumyaon, ini hinangon na sing kita bihan. Hikaupat niya amunain pagzikir, na in pagzikir matarang kato taniyo, amoy nalukat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ding mga kanabihan nakarasulan na rin kanya, amo na lang niya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yadto rin mga sarayaw-rayaw iban di sin Rasul pagbutasan, inyan misan kita ukon halaw masjid, hagwa sin ini masjid, hauno na misan kita nagpapanaw, uno na yung hinangta, manjariyat to, ini panganalon sin kita. Damikyan, in pagtakbir, ito nagkaweta sin, ini guro na to kalasahan, hinang hinda Ibn Umar, hinda Abu Hurairah, sampay sumod sila palawang sin tabo, magtakbir patanawon nila, sartay mga manos siya makarungog ito, magad tumakbir kanila, sa bukon isab magad amin magdungan-dungan sila, himinang na isabya sinhinang nila, alhamdulillah. Nabihat to. So, dahil mga upat, amin nasabot na mo ini, sa reyo-reyo amalan. Na doon lang niya haamoy kalagguan, sinamin adlawan ini, amunain siyang kasubangan. Amunain adlaw arapa, na biyay ta damikyan sin, ini Imam Malik, amoy kalagguan, anasib ni Malik, kalagguan doon haon, adlaw arapa, timbangan niya hangpo ngayon adlaw. Hangpo ngayon adlaw. Nawang tumalipat pa siya sampay pa, 700 kalipat. Hangpo ngayon adlaw yato, masya Allah. Diyan tulong ta
inimonit na to ang mga apaso na sabi tuway pa miya mabutin waktu ini mahinang na to pa inshallah subhanahu wa ta'ala mga katawtay mga so biyabay tato dahil mga ulama tungod pa amin hinangon sing kita amin wala kita nakaabot magtupa ini lugar ito supaya laong ta makaapas isab kita sinamal nila laong niya bang maabot na ini sa kira-kira ko konsumon na yung long tain arapa matuog kita sing kupa. Atin niya, dahil mga sarayaw-rayaw hinangon, matuog kita sing kupa, so pa makapatik kita sila pitadlaw, makapagsahor. Amod to. Sa sarta na, makasambahayang pagkitabihan, dahil mga ini sa sambahayangon sindom, salatul layl. Pag-ubos lang ni Randy Tuhad to, amuyin sa kira-kira, di ka matara sa ubang karumagpak ng to pa masjid, pagdatong mo pa masjid, amuin longta sa kira-kira, amuin bang tumakbir na imam, sin pagsambahayang subo, makasunod ko kaniya dihan. Amuin di atin nila kita malik, sin, amin waktu yan to. Pagubos lang niya, tutukan mo yan to rito, sin amuin pagjamaa, amin 5 waktu, ini dahil kasambahayang subo, paduhur, paasar, pamagrib, paisa, amin katutukan mo yan to rito, banglong niya ini ang kaadlaw ray sa biya mga rita katahanan hawak to sarayaw-rayaw amuin dito kita nahari na amuin pagzikir sing kita amuin dita ini manjari ini bugtuon amuin long niya pag dua sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amon pag iyanon dua at tauhid amon na in kalima la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pag-ubos ito, sublihan mo na yung sabihin, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Yato yung mga sarayaw-rayaw didikiran, mga katawtay manghuran. Yato hika ganap ito rin namin pangadyan kita sinini guru na to. Hay doon insyaAllah, murah-murahan, matayma na to ito marayaw, sarta amin kapagangkautaan na to insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Na itokbal na mo sa salam-salaman kanyo katantan, labi luwan na to, biya sinamuin, panaabiti lang ta sin hini guru na to, hain doon yaon, kato tanyo, mga sila amuin lang ta mag inipupuasa, habulan ay haadlawan sin arapa, na iban na si mga kaibanan sambatan niya yato, aon mga bagay-bagay, sing kita roon amuin, ini bukon lang ta nagkakamasinaka matakalureng ang mga parsababan nito insyaAllah subhanahu wa ta'ala kakanapan na isabing muslim karagdagan na isabing bukon muslim bihad to sabab tiap-tiap on makasud papaakam na islam karagdagan na isabing namin yato na murah-murahan mga katawtay manguran bihad to na sadya ini pang Hindu asing kami katantan abang mayan inhinang na to ini dihilan gandahan sin Allah subhanahu wa ta'ala pakarayawan kato tanim katan serta tukbal na mo yung pagsukor po asdeng pagsukor na mo pa Allah subhanahu wa ta'ala mga sila amin wala lang ta namutasi yari timutundan kamo sin pakaradyaan ini na iban si mga kataan wala pa lang ta nakatundan marikamo yari kami nagtatakad kanyo insyaAllah subhanahu wa ta'ala sa babinamal ini na bukon amin isa-isa sing kami lamo din katandong ang dapat insyaAllah subhanahu wa ta'ala salam doa akan yung katantan ibalik ko pa ini guru na to kalasaan in paghatang sin ipamadyan na to o tinipalit na pagkat masukol patuan ng mga lungta kaya ganap mo sa lingkat-lingkat lungta mga mahlumat pangadjian sinagkuyang pakwadya mapiyagkarungukan alhamdulillah. Nag-stack up mind pag kuan ko pag in-math ko. Sige mga yadlawan mo to masyaallah. Bistahan. Bistahan to India mga alhamdulillah. Kasi nakalabi. Oh, alhamdulillah. Na tiutod ta na sa inilihimin ng mga umat muslimin. So na ini lingkat sa pag-ibadat kabiluwa yariha lang tayad lawan amon na panagna simula Dhul-Hijjah. Murah-murahan maray long ta ako at gawin na long kay Wisara sarta imbiya mga maba kay Wisara kaya Wisara ko na kanyo. Unay na pa mamayad na kita kanila. Na inshallah. Oh, na maray mamayad na kami kanyo mga
kakasinamo hindi kamo magbati laon long ta masi naman kamo murol kamo diha programa sa kita niyo insyaallah amo na ini pagpangadyo ito pag-graduate way pag-graduate habang buhay mo tayo ilalahad din insyaallah o lifelong si mga katotay mo ng jamaat tabligh namura-murahan insyaallah pangmaling kita niyo masi-masira patatapon si Allah subhanahu wa ta'ala di nasadya long tain pangadyan na to patugturon sarta tambuson na to sin panghinduan na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha al-ijtima'a ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.